Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king solemnidad ning kabanal-banalan a puso ng Jesus at day of prayer for the sanctification of priests. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Kura Paroko ning Parokya ning Santo Cristo del Perdon, King Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Heart of Jesus, meek and mild, hear, O hear thy feeble child, when the tempest's most severe. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. Oh, heart of Jesus, hear. King lagyuning pa, poning anak ang poning banal espiritu. Amen. Inginung tatayid ka rin puso tamo, King lugod, at King kapibabata ng Kristo. Yasanang parating mantabe kay kongan. At keka antimurin. Kapatad nga ning aldong iti pagmasusyan tayong solemnidad na ning sagradong puso ng Jesus. Aduan tamo'y makapasabaling grasya, ing pabanala nala ring sablang pari ning ginutamong Hesu Kristo. Banketa, itamungan bilang banal ng kapulungan, tayranda katamungan sanang malapit king puso ng Kristo. Bansaklu at tanggap karing grasya na. Kapatad si siyantalang yeni ring kasalanan tamo, banketa, maging marapat tamong magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Jesus, ika ing mayupayang Diyos at prinsipining kapayapan, Ginu Pakalulo. Ginu Pakalulo. Ginong Jesus, ika ing anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ginong Jesus, ikaing amanong ni katawan tao at ningningning pa, Ginu Pakalulo. Ginu Pakalulo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alang angga. Amen. Karugo
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, magtamasa kami sana karingkalam ning lugod at tinggap ming sisibol king puso ng Jesus ake kang anak. Ibuklat mo ring puso mi, ban makapakirake kami king kayang biye, at isundo mo ke sanang panwanan king kayang lugod. Itiadwan mi, kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyat magari kambiye mo, king kametong aning banal espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Gino. Pumasang ibot, libro ning propeta Ezekiel. Ako ing ginong Diyos, sasabihan ko kay kayo, king ako ing lumingap karing tupa ko at ingatan ko la. Nung makananon na lang panintunan ning pastol, ding tupang misalbag at kaybat tipunan na la. Makanyan mo naman ing kanakong daptan. Konan ko la karing miyayaliwang lugal, nung nula mikalat kaniting aldoning dulum at kasiran. Iloko ko la karing bansada ring dayuan. Tipunan ko lang miyabe-abe at ibalik ko la king sarirang bansa. Tayran ko lang magbalik karing bundok at karing batis na ning Israel. At idala ko la karing pastulan ang mga labong. Payintulutan ko lang manyipsiban king sagiwang dikut, karing bundok at kapatagan at karing sablang malabong api pagpastulan ning bansang Israel. Ako mismo ing maging pastulda ring kanakong tupa, at panintunan ko lang lugal api pagpainawanda. Ako ing ginong Diyos ing magsalita, panintunan ko laretang may bating, ibalik ko laretang may lili, uluwan ko laring may sugat, at pakayapan ko laretang ating sakit. Dapot paten ko laretang mataba at masikon. Uling ako metong kong pastul, adarapat ketang matulid. Ing amano ning Gino, Salamat kin Diyos. ing ginuyang pastul ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Ing ginuyang pastul ko, nano pang kailangan ko. King dikut amalabong, karin nako papagpainawan, at king makapas nung danuman, karin nako daralan. Pagkaluban nakong bayong sikanan. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Tatayran nako king dalan ning katuliran, agpang king kayang pangako, agyang karing libis ama panganib, karin ko dumalan. Kung umano balang uling, ikaing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang kako babye sikanan lup. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Misasadyaya kang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro kaya, yang lalanyan, tula ko makanyan kantan. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mantabe kanako, kabang mabye ko at king balening Gino, manok nangan ko king kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tawo Roma. Tigtug na ning Dios, ing kayang lugod karing puso tamo, king kapamilata na ning banalay espiritu, apag kalub na ning Dios kay katamo. Uling kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon atildo na ning Dios. Meteya i Kristo para karing tawong makasalanan. Emayan king ninuman, ing paymateya, alang-alang mo king metong atawong makatuliran. Mekad para king metong atawong mayap, ating bisang paisubo agyang king kamatayan. Dapot meteya i Kristo para kay katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayana king kaluguran na katamo ning Dios.
Antina ningeni, milapit ta na king Diyos, king kapamilata ning kamatayan ng Kristo. E kasi lalo tamong asisiguro, king ya iligtas na katamu, king kasbuna ning Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang na katamu ning Diyos. Dapot milapit tamo keya, king kapamilatan ning kamatayan ning keyang anak. Ngening metanggap ta na king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas, king kapamilatan ning biyen ng Kristo. Aliwa mo yan, magsaya tamo king Diyos, king kapamilatan ning ginutamong Hesu Kristo, uling kapamilatan na, meging kakalugura na katamo ning Diyos. Ing amano ning Ginu, parangalantaya ing mayap a balita. Ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginu. Selita ng Jesus iting talinhaga karing pariseo at karing skriba. Ono mong ing metong ke kayo at inyang dinala na tupa at ke batingan niyang metong kareni. Nano ing daptana? Lakwa na laring siya mapulot siyam king pastulan at panintunani ing mewala agyang anggang ene akit. At nung akit na ni masayaning pusanan king pagona at yuline. Kebat kumbira na la ding kakalugura na ampong siping bale. Sasabyan ko ke kayo, matula kong tutu uling ikit ke ing tupa kong me bating, munta kayo keni at magsaya tamo. Sasabyan ko ke kayo king makanyan mo namang migit akasiyahan karin banwa. Uli na ning makasalanan asinisi at painggulot karing kayang kasalanan, kesa karing siya mapulot siyam abanal, ae kailangan sumisi. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya pa bakpu kekongan. Maya payabak po among. Ngeni po ngaldong iti pagmasusyantaya ing solemnidad na ning sagradong puso ng Jesus. Ing kutang, nano po ba talaga yung gagawan tamo? Are we honoring a physical heart? Are we honoring an emotion? Love? Ita po ba yung gagawan tamo? Palagi ko po, dakal ka rin gagawan tamo, manalong pakadla ka rin ng adwang bage. Mumuna, tandaan ng tamo, ing pagmasusyan tamo ngini, buri nang sabihan Kristo meging tao yang tutu. That the incarnation of Christ is that He became fully human. At ita po, metong yang as nakaragula bage, dapat tamong pakalawin. Metong yang maragula misteryong dapat tamong pasalamatan. Bakit po? Mumuna, ing Diyos as nakarayuan niyang minunang panahon, mua kakit alang lupa. Edaman describe. At inang i-describe deking lumang tipan bilang duldul, ulap ang popang nung nano-nano. Ngeni, mika itsuraya. At uling mika itsura yung Gino, anya pinitamong Katoliko, anya atin tamong larawan. Images are because of the incarnation. Nepo karakalimpak yan. Anyapin po atin tamong sakramento. And the sacraments are supposed to be connected with our senses. Atatalan, ababaw, apapangan, alalasa.
uli naman yan ning pangataw na ning Ginoo. Pero migit pa po ka rin, po, when we say, the Lord was incarnate, buri nang sabyan, nga pong Ginoo, balo na, katamong pangataw. He knows us. Balo na katamo. At yaning metong karing maragul a dapat abaging pasalamatan tamo. Ing Diyos tamo marayu ke katamo. Itang wagewa na katamo pero na naman balo yung panandam ning balang metong ke katamo. Bala mo rin gagawa ang kotse. Da naman, nung atin niyang panandaming kotse, da naman balo yung panandamana. Da naman balo nung naning dasana ning karelang gewa. Pero, ingapong Ginoo, meging metong yake katamo. At buri nang sabihan, akit na, o balo na, nung naning daranasa na ning balang metong at metong ke katamo. Emo, ketang ating kanta, itang title na Superman. Emo, itang kantang ta, papalto na nasasabihan na Superman, he is more than just a superhero. Po. And that more than is, he is also a man. Po. Panandamana naman in frustration. Panandamana naman in sakit. Ita muna metong kanta, itang the warrior is a child. It also reminds us, no? Even the most strongest person gets hurt. And for us, the incarnation also means this, that the Lord knew how to be human. Balo na in Canaan tamo. Balo na nung makananing matukso. Balo na nung makanano in kasakit na ning pamagkapilit. And yet, in spite of all that, He showed us that it is possible. Pwede pala. Agyuta pala nung talagang pakikwanan tamo. Po. In kabanalan pala, makalwal ke katamo. Po. Nuni, agyutaya, kapamilatana naman, ning grasya na at pamanantabi ning apong Ginoo. Kadwa, po, in katamong lalon, po, yapin ding kapag nasa ng Kristo, the desires, the will of the Lord. Po. Yan mo naman, ing parangalan ng aldong iti. Atin pong meto nga simpleng pangadi king sagradong puso. Matuwa na. Kung po balo, paninto na kung no kanya may nibatan pero po ikit king research. Ita pong Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto yours or like unto thee. Po. It is a good prayer po, na paulit-ulit. Bakit po? Kasi po, king kakatamong biye, po, nakarakal ing bagi na kailangan maging kalupa tayo Kristo. Jesus, ika, mapasensya ka. Ako makuyad ko pasensya. Jesus, meek and humble of heart, make my heart so like unto yours. Ika, mapamatawad ka. Ay, Diyos ko, ako masakit mamatawad. Masantinging magiganti. Ita sanang magkasakit siya, kalupa na nitang makanano na akong penasakit. And so we need to pray. Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto you. Ning kahi po, ating taong daratang, mo mamburing kasabi. Pero po'y Kristo, rengega na gana. Ding masakit, ding ating marok espiritu, ren nga, He all welcomed them. And so we need to pray again. Jesus, meek and humble of heart, make our heart so like unto yours. Yan ngan po, dapat tamong ipasalamat king puso ng Jesus. That we can be like His heart. Because He has a heart like you and me. And hopefully, our heart will more be like His. Pakyapusan tayo ing puso na ning Ginoo. Kempong English nga ng makanyan, nino mo ke kayo nga na ing ating apulong
nino mo yung ating dinala na tupa at mawala yung metong. Wari lakwan, ding siya mapulot siyam. Yan pong binasa kin pasibayo na po nitang ining ebanghelyong ini, may buko sabihin, ako po, Ginona lang kaya pa itang metong, nung bisa, lakwan ke. Oh. Nung masyasabuntok, bahala ni. Oh. Bala mo ka rin mestra. Oh. Bayo pandemya, pwedeng magbagsak. Bagsak nun eh. Metong yan naman. Nung lawin mo naman, gino naman. Nung ating kung 15 estudyante, rem 49, okay, laing metong aliya. Tae mo palwalan king classroom. Oh, paboren mo ning bagsak. Siguro naman gang lawin na pa rin principal at hina akong 49. Okay na yan. Oh. Pero nano po isabihan ng Ginoo? Lakwan ko la. Detang 49 panintunan ko la. Panintunan ki ing me wala. Po. Anyapin po nano yung sasabihan na kay katamo. Ing metong karing bagi ning kay makakalingwan kening devotion na ini. That this devotion is connected with the reparation. Yan po. Pamaglarin. Na sana itamong makalapit na. Yan po. Sabi na po ning kadwang pamamasa, kapamilatan na ning lugod ng Kristo, kalugurahan na katang Kristo, anyapin milapit ta na kaya. Itamong makalapit na. Sana gawa tamong kapaglarinan. Banketa, retang makarayupa, king puso ng Jesus, akwadang milapit. Those who are lukewarm and those who hate the Sacred Heart may come to share in the graces of the heart of the Lord. May we come to bring them to Him. Sana itang kapaglarinan na ita. Ita yung metong karing bagi sana tamo kakalingwan. Mo itang manyawad tamong grasya para kay katamo. Anyapin po siguro katatalyan niya po. Ngayon aldoning World Day of the Sanctification of Priest. Niya po. Ingkay po, titamongan po tapong tintamo pong akita pari na po karakalday. Among pangadiyo ko. Munta po abroad, makaninip, mag-exam ko po, magkay ko po, pangadiyo ko. Pero po, nangkay as nakadalang ing sabienda, among pangadida ko po. Kaya ba't po, ing malungkot, yapin po ini. Pota pong atintamo pong karing kikatam paring migkamali, karing kikatamong paring mi parayong bagya, king maya padalan. Ningkay, tambing ng pipagchismisan. Tambing na sabihan, ay, makanyan niya kasi. Pero siguro dapat kutangan tamo mo naman bilang balayaning Diyos. Penga di mila. Did we also pray for them? Nung ikristo tao ya, kapamilatanan ng kayang puso, kami rin po, tao kami. Kailangan mi naman ing grasya na ni nga pong Ginoo. And so, my dear brothers and sisters, as I pray and we pray for you, may you also pray for all of us. Amen. Ipasyag tamo po ngayon kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Dios, igpanglubos mayupaya, linalang king banwa ampon yato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang nuan na Mariyang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan,
King pangasublirang miering mete, at King bie alananga. Amen. Pakamalan kong kapatad, manalangin tamo king ipa, ning pakalulo, ating Diyos ning sablang pamamatula, ami buklat para kay katamo king puso ng Jesus, karing anggang pibandyan ning lugod, nga tamong manalangin. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Jesus, pakalulwan mo kami. Para king banal ay pa, para karing obispo at ding sablang pastul ding kaladwa, masigasiglasan ng magobra para king pagaryaning Diyos keti king yatu, kambening maragulalugod at lubusan apamagtagulaling, ipanalangin taking Gino. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang pari at para karing sablang relihiyoso, ikonsagrara sana ing kabilugan dang bie, king sagradong puso ng Jesus, ing sentro ning divinong lugod ami katawan tao, ipanalangin taking Gino. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing kekatamong familia, banding sablarang galame, akwarang atalus ing lugod ng Jesus, king balang metong karela, at mibyebyela king tune lugod at pamanintindi, king metong at metong, ipanalangin taking Gino. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kekatamong ang makatipon keti king lugod ng Jesus, bata mong akamtan ing tetagan sumisi, karing kekatamong kasalanan, at akiting lugod, bangawang kapamayaran para karing palpikasala, ipanalangin taking Gino. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ng Willie Limson. Ring kapag nasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis, ring kapag nasan da ring magdebosyon king kabanal-banala na puso ng Jesus, at para karing kekatamong pari, iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatid tamong meyangu na bye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19, ipanalangin taking Gino. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Oy paming at syubanwa, sinugat miya yung puso ng Jesus sa anak mo. Dapat pigdala na kayong kapatawaran at grasya. Sopan mo kaming patutu at pasalamat kaniting lugod. At gawa kami sang kapamayaran para karing kaya kaming kasalanan. Kapamilatana mo naman ng puso ng Jesus, anak mo at ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo kapatid. Mabilog ng banal a kapulungan, Ginulawen ming puso ng Kristong kekang anak. Mit mong lugod para kay kami, king uli ning kayang lugod,
Tanggapan mi ing Eucharistia at pagtawaran mula ring kasalanan mi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin, Itasyo la ring puso yu. makatas na laking ginu. Pasalamatan tayong ginung ke katamong Diyos. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat tampong matulid ing puryan ng pong pasalamatan daka kapilan man ang pong numan ka rin oy pa Diyos sa malugod ang pong maganaka ngening birian mong kingin bugtong mong anak kabang makabitin niya kong krus mitaglusan niya king tandus ning metong asundalo banketa ing pusong makanyan meulus lalong lulanan ning divinong kayapan mong lub ibugnos ng masikan ing agus ning pakalulu ampong grasya ke kami. Banketa, ing pusong yan, akapilan man tutok ng mikakaluku, king lugod para ke kami. Maging santungan nening kasnawan para karing malugod kaya, at maging makabuklat yang pagsakdalan, ding palpikasalang sisisi. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming ligaya mo, alang tuknang ngaming ening pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay pagparalampumi. Itugtog ming espiritu mo ang timong titipang ambun kareting ayin ni. Ban mi pabanalan lahat para kaya kami magawalang katawan ampong daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya. At bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamaylas ampong kamatayana. Kinuha ning tinape, pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka ring disipulo ng anak, kuanan yiti, ikongan at mangan ko kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kebat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang niti karing disipulo ng ana. Kuanan yiti. Ikayungan, ampong minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampong alanganggang tipan. Amibubu para ke kayong pong para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti. King pamigaga na kayo kanako. Maulaing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ngini gaganakan mi o mapamakalulungi pa yung kamatayan ng pupampamanyubli ng mebye. Darawon mi ake kay tingtin na pening bie at kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan ke kay pepalyarian mo kaming matampang
tala kadarapan mo ang pong sumuyo keka. Kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy paing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Bahan mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco papami. Florentino obispo mi. Ipasiano ing kekang obispo emerito. Ring sablang pari ang pong diakono. At ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ng pamanyubling mebye, idala mo lahat ding sablang meyango na bye, king pakalulo mo, ketang masala mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kaya benang Nuana Virgen Maria, induling Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambera ring nuan mong apostol, kambe ng San Juan Bautista, San Fernando, San Gabriel Arcangel, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka kekabaning panahon, apur yan ng pungapaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangal lampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Ingig pa patawaran na katamong, patawaran tala naman ding kapara tamong tao, iba't karing puso tamo, kabang nga tamong manalangin. Ikabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Bahan king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati kim pamanalipaning kasalanan. At mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang paninayan ng pumpagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa ipaming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan ni ke kaming kasalanan, na naipansinan mo yung kasalpantayanan ning kapulungan mo. Layon pamayapan may pompisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibihet magari, manggaman king alang angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabe sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Kang Kristong ginawa kaya katamungan ng timong mikakapatad kapamilataning krus na, pugayan tayong metong at metong king tandaning pamikasut ampong kapayapan. Cordero ng Diyos na nagaling,
Nyo'ing banal ng kalam ng Diyos, para king banal a kapulungan na, lumapit kayo bantang gapanla, kambening kapurian ng pong kapasalamatan. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. O Sacred Heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Thine. O temple pure, O house of gold, our heaven here below. What sweet delights, what wealth untold, from Thee to ever flow. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Thine. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong ni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emu sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O igpabing biglalang kapnwa na kyesa ng lugod niting sakramento. Ilapit na kami kang Kristong kekang anak, at sopan na kaming makakilala kaya karing kaparaming tao. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan ako nga ning mayupayang tutong Diyos, singi pa. Puning anak, ang puning banal espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, banluguran ng pong suywan yeing ginu. Salamat kin Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.
hinirap niya, kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak